don ani kun hi kan neih tama ren lovin lalpana ama thuda zong te puang chuak turin kan som don ani tuna chuan kan mikhual kan tam khopa tuna chuan kun bantu tran tu te pon yang chu piro siami vmk kristan bingin kan som male voinia ako ana min chan tira ama phakle choi moi thei tura min phai khom tu kan pathian min phakin ro se amen pathian chu tiang min lo ngai thang sam za som riak le za som le pariat sam number za som le pariat chang khatatangin chang zo hian lom chiar nge lan pa chi lom man pen yang Kristau naute is vain lan pa isu Kristabing sibai ka bu ka cheu voin ni inkhawmpui chhun inkhawmpui khatna lalpan min khem tira avangin te kai hoi te khongai na te zangai na te kan chunga lan tira un ni mom tak tam taga kan man la te vain kan pathian min finom non le se amen voin suna abik takin mikhual elaya kemani sikom polite pol amatang ko in minon inkhawmpuya kan bun temeron dun puya avangin longthu kan hansoi masadua ina kan mamober thara mal somna min betul che in hi khoi ina kan dilani he kan thipe jong zok te hi ming ro kuinan chawa min ta sak tu che in thole so mingin ki kutak kan lane amen What
aro pui le mai tuna chuan kan program angin kan kal chhun zom zelanga trong try kan sa vai ai owa trong try na min nei sak turin pilal eng liani kan so manga chumi zoa zaipol Melbourne Mizo Church in anon chhun zom don nia hallelujah kan pa kan fak che kan joy moi che kan pa kan pathian kan vadom en Vanya chan chim tha avang nawm thu sai thei na hun min siam sakhi ro pui kan nei ne na nawm thu kan ron sai namma chau lo ro pui berang che
pathian choi moi dan tur chaber consider doni how can you glorify God with your life? The best way you can glorify God. So the way you can glorify God is when you fulfill your purpose and your calling. Pathian in asyam chanche iti hian iro puiber. Hallelujah. Come on, Emle. Hey, video camera pathumin ni min tunen min tinani. Trend name camera hi ingatan siam nge. Halak nan tro. Video log nan mic hi ingatan siam nge trong nan. Yan siam ring vak lo ni. Oh, so sound box ingatan siam nge sound pack chwan nan tro. So, if there is always a purpose that the Creator created something. This video camera is to what? What is it for? To take pictures, right? This sound box is to give out sounds like that. There is always a reason why the Creator has created something. Just like that, God has created you and I for a purpose. And hallelujah, dam chan piung le. I dam chan kan nula ni lo nia. Oh, hey, and the kashilang chu. His sermon he. After I got a revelation of this sermon after following the Lord for maybe about 13 years. Yeah, 30. Kum som pathum pathian ka zui nuwa hey ka man so. Tui nung lui ni, tui nung lui, nung tui hala sao ta.
tia khua mi ten hian a tir ko pola le khathon bung ru chang ria ta tanga chang ko zo hian lo mai thamu balatia bung ru chang ria ta tanga chang ko zo hian mani ti salamat he tu chuan ti sa mi chiatna asenganga tharau lamat he tu ero chuan thara vami chatuan anunna aseng do nani Dim rose athu kan siap tiral pan atharin man som sakrose lo tung tayang hallelujah chungnung berakan pathian ro pui le thiang rim fakta pathian joy moita pathian ni zialal ba zaina po ataka min mutir le avangin min ro pui kan fakalom thu kan hriatthe ahlem omin voin san bo ruak asa alum po kan reban lova pathian faka kan buai kha avan limom tak em kan pathian fakinom zero se amen a ro pui ni kolum kara te chuan timayang vateo so lam ni lo sela hetiang anga pathian fak choi moi pe hi antam lo viau mai thei ni amaro chu nei di chu kharau thiang hi ma kai shruai le pol tharna kan changa taka kan han che fel kha aro pui ni Chẳng cứu chúa thế đây rộng đi anh đi lâu còn ta rộng xa tuan muốn ngồi chúa đi mà thế đây rama lên rima ina lòng lâu thêm tu ra ta mà xây cần đi hai đầu rộng môi a chuan lúc tu ta ta ăn Tuân khai hồn cả tung mà sẽ căn năm bầu rốc thật lầu avangin cả cham hriatthiamna he inkhawmpui takte kohhrante thei về lalpa ka phak thei về lalpa min fakin omro se mun tran thana nangma fakle choi moi turin thalai huna kan lo kal khoma chuti rual chuan imal som ji ngata kan don kan nei rem chan sum le pai te kan lo king khom lia nangin mal min som sak leang che amen ichonal pa
nong ma tin len in thu nge hin min chui chok thewang che amen lal pa nang ro pui na na kan hun man dong dong te imal som na kan mu thap na man min som theo to rin thau le so shi ta min an ron ha ne amen shin mun chui chang ya lung o ya har mun ne har sat na le boy na te ya mi tin min hwal thi na chan ui tu le om luang ya thin lung arum chi na lal pa beiseina ero anung reng chi Nebuchadnezzar he did not. We learned about Nebuchadnezzar in the first session. So, and the Lord humbled him and taught him a lesson, and he ate grass for 7 years. He thought he built his kingdom. And Herod, King Herod. One day, the people are gathered together to him. Hey, they were, trying to flatter him, and they said, oh, when he gave his speech, he said, oh, how wonderful. They said, how wonderful. He's not even a man, he's a God. But here an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God. And he was eaten by worms. He was eaten by worms. He was eaten alive by worms. So this man did not give glory to God. He did not do everything for the glory of God. But we're going to learn about someone who did everything for the glory of God. We can learn from the man who gave glory to God, who lived for the glory of God. His name was Daniel. Daniel. Now I'm going to tell you, I have heard of you that the Spirit of God is in you. Hallelujah. Christian kan ni vang hen min manta se chon min chuarang ngotang anti ngatinge no evidence eng ma lang turom lo chu wang chon min chuale rang ngotang anti lo chu wang chuan Daniel anun himo. So I have actually a longer teaching, longer version, but
which I don't have time to preach tonight. I'll tell you the shorter one, at toy zawk, 4 plus 1. A longer to 6 plus 1 and yeah. In van neih, 4 plus 1. Daniel and Nuna Tranga principles, Panga, 5 principles we're going to learn from him. Oh, Daniel and Nuna Trangin can enton tour. Daniel ang tur chuan, het yang hik anti ngay ni. Bible, the Bible says it many times, God has no partiality. But here in Kbiganele, what he does for one, he'll do for the other. More, he can end on any. So Daniel principles can end on any more.